Prošli su novogodišnji praznici, sezona zimovanja je na izmaku i pravo je vrijeme da ako želite uštedjeti planirate svoje ljetovanje. Turistička agencija Santours iz Travnika nudi brojne opcije od Turske, Egipta i Tunisa pa do već najomiljenijeg i najbližeg Jadrana. Ove godine turistička agencija Santours nudi svojim putnicima više destinacija za odmor, uključujući Tursku, Egipat i Jadran kao i prethodnih godina. Ove godine radimo i novu destinaciju Tunis. Do sada imamo dosta interesovanja po ranom bookingu gdje su puno niže cijene za naše klijente. Znači to je decembarski i januarski rani booking gdje su cijene niže i po 20%. Decembarski i januarski booking je poprilično dobro završen, s tim da imamo sada u nastavku i februarski rani booking po dosta nižim cijenama za mnogo destinacija. Svake godine Santours uvodi ponude za neke nove destinacije. Ove godine uvodimo i Španiju, jako povoljne paket aranžmane sa avionskim prevozom. Destinacije na Jadranu uvijek su interesantne i omiljene, bilo da su već provjerene i tradicionalne, bilo da ste poželjeli uživati u nečem sasvim novom. Na Jadranu imamo poprilično interesovanja, naravno ljudi su navikli dole na Makarsku rivijeru gdje imamo dosta aranžmana, naravno imamo zonu Dubrovačke rivijere i ostale rivijere na otocima. Po sada još uvijek imamo dosta ponuda po ranom bookingu koji još nije završen ni za Jadran. Rezervacije su veliko počele, interes je velik, zato na vrijeme pogledajte ponudu i izaberite sebi najpoželjniju, najpovoljniju i najpogodniju. Sve o Santours aranžmanima možete saznati u turističkoj agenciji u Travniku ili još jednostavnije na web stranici ili društvenim mrežama agencije.